Au nanoma me uwakuria e na madongo na italanoa ni kornivuli ni ngone lewa itauke i dhuru embure na andi da kumbau school mai sawani ka wasa teka buna toka e na madawa sawati na bulongo o kotoba enda ubakana namikina na kornivuli ngo waka wasibi ni saya babongo ne kabitu sanga bulu kalima ni ambaki seranda ukaya mai nonda na Diamond Jubilee. Au na tale bataliki na eso na tiki na ina bukumuni galata na nonda i wasini ngau nongo na madao saoti kau nanga i wakuria me waduru mataleani eso na itukutuku me mbaliata na toso ni ngau na indai e atau ia buna kornivuli ngo na tinikadliwa basanga bulu kawalu mera tumbiriki na ngone leo i taukei e na buli toradake e na bakasa mabatanga ka duriki na buli ni turanga e na tinikadiwa sa iwa vitu kasa laki tokango mai matabatu do e na sano tailebu e aboga tokaya na kornivuli ngo beandi litia sama nono da kumbau na makumbundar na turanga na buni walu maimbau ratu epeni sa seru da kumbau kan dua beira na nonda turanga mbale raso livitiani bernandi vikatoria main bola tengani. Nangone maramam balengo, wandi da kumbau, yang gai sema bewekani ki na matabu bale boga turanga boga tui mai tonga mata ni singa. Kei na turanga na tui tonga na ngaunoya, o King George tupo unai karua. Rainga imbasika kina nangone turanga mbale na itauke na isongolaba ratu sa Edward tungi tuiwa nuabo da kumbau rawanga ibawati o ratu sa Edward ke andi lady basamada tuimburelebu ratu imbasika kina nangone turanga mai na isongolaba na presidendi ke na speaker boga dengu ni mbosalawa Ratu epeli na iletikau. Ratu George tua kitau do kana uto. Asanga iba kotori bagan dua kotonga ilobo nilase na mada o sawati. Kei Ratu Kenny P.S. Buyasawa. Ase bagadengu ena ambaki Sanromo. Enga sebiratu na beita diningo. O Ratu William Andrew na misi-misi. Eratu sati kwenda indai. Na ngone boka tumbu na wale boka turanga ngo sabo ndo toka beira tu boka bita dini na ngone turanga mbale oratu Edward epeli na ilatikau ese matikoto na matabu bale boka turanga mai na isongalaba na bukui andi litia sama nono da kumbau na nonda kornivuli na nonda ngone lewe itauke iduru embure mai sawani. Ya saat tekabuti ko nabuli mai sawani, sembero yang di da kumbau, kasi adana kina na Provincial School Southern. Ati ko talengan na Provincial School Eastern, na ratu pena iya kandabulebu school mai Londoni, na Provincial School Northern mai Lobonibonu etabeuni, Patake na kornivuli may nasa sa bagara na Provincial School Western kati ko may namaka nimbera ni kadambote na karuan ni Balulebu. Ni saanduri ko ang dira kumbau na tinikadiwa basa nga bulu kawalu sanggay tikabu na kalasilima. Ngome semataya ni nabuli taumanda na primary kina ibagatangin dengan intermediate ko katoka iloma may nakalasi 5 kina kalasi 8 merao ni rangga indewa ni kinabuli toroda kina secondary meratiko nga kina may sawani se soli nangalala merangole tale kinandua na kornivuli na tauya buongo ni kornivuli may sawani ando ni etiko na nonra
Be muriani ki koroni wuli e bida tale na marama e so era sitiko ni kua. Ngase ni wuli baga dengu susana so tutu tuisa wau. Tau fa baga tale ama yali anda bulo chune. Ke ana se iningioni barabi au zabuta nga e bida. Sanga ilabeti na buli toradake mayandi da kumbau kina tinikadiwa 5 sanga bulu katolu. Me ada kina na secondary may kea. Hindi na nga, nisanga ni bay tarong itagi kina na university entrance. E ada ba nga na senior Cambridge. E nabuko ni bay tarong indiduru kina university, era sanga ilaki indan beda saranga na kurni taleso, saya ada ba to kana kina iwagatangin dengan na pumuono na ngauna ya. Napuli ni turanga may matabatu daw, suba grama e beuto, kay natambua may lotoka. Era sanang gaila kindan beda ni kinanangon ni buli may sawani, kaya kaya reado ba na iwatangin dingen doya. E bunga na lesson ni, e anakiti, may baletira nga nangon e duru, e nakorni buling gomay na andida kumbawe sawani. Me bagarota kireani kinambulan ni bengarabi bagarandi ni vale. Enda ponua era sana laki tawana katiko kini. Ai tabi ni bengarabi bimbi kakune na ngauno ya me baletira na nonda marama. Donumaka na ngauna ni be soli. Enandondonu kay nangalala beira na nonda marama. Rakaya bunga, se te tira toka mandanga may wale ni kuro. Ya sanga ite kabubi sa utaka na kuro ni bulingo yan di da kumbau. Napakasa mo ya, may azoba inday. Endina, ni bulidikina na tali-tali, na dula-dula, na bakasanga, na tei-tei, na goli, kay nadagadaga ni lingay bunga, era kilay kina na nonda maramay tau kay indina. Saya sa ibura-bura daba, erang ilaking bulakina. Nabetung beringo, kilay tanin duan-dua tiko kina o andi da kombau. Isawa tingo e vito sanga bulu kalima na embaki, eradu rumah may kina na kenangone. Sanga ibu ka sulumitu na kilaka, e nangumatua, e nasotale na tambana, mebaka nang gito, na sere kay na meke. Na sere ni kornibuli e ambuli e onga senibuli bagadengo lori mani mataywalu ni asetiko na turanga ni Nayaungo e na Provincial School Southern. Na naguseni kau ni Marau na watalili e totoka veyau. Wayana watalili may sawani era sera katoka e nambati ni ngaw ni sala na roda may sala o kaya kanda muria ni mendaduru ni kornibuli. Kasi ni kau matali ango e bunga na yadana. Sabuti na yadan rakede ango e na bakasakiti ni ken rai. Nangon turang au chisu karisito na lube ni kalau bagay koya e baka toka me via ni bekau. E andusia na kena totoka virato na tisa ipeli ngai kaya. Do reida na via ni Buddha. Na via ni bekau. E senga ni dau tali se me takadaka. Ia, o Solomoni kina nona yuku kedenga. E senga ni baka isulu me baka en dua veirango. Saan dua na iba tau wata de kia. Me labeti da kina na sini kaungo na watalili. Se na via. E dua tala na sere o wada tikongo na baka nanu masa rongo baka buon dua saranikua. Na sere diri. Na via nimbuda sa tale sa maroroya na kalau. Na kenra na mendra. Sa soli ni kalau.
aundoka na wakasa matitombu e laveti dhake maikina na seni kaungo bei wakata kila ka indivi ni kornivuli ni andi dha kumbau mai sawani. Sa indivi talenga ni kornivuli ngo na nona dau wakaitavi na nonda ngone lewa e na sot-sota ningito wakayambaki ni bei kornivuli e viti. Dau bunga na ngauna e wakayadori elo dhala asa ato kita kimanda kina esa wakara. Kornivuli ngo wakaisau-sau rongo ya kilai e na veyambaki e na nonra ngumatua e nang gito salavata kaya tu na kena itobo kena i wakarau ira mai wakaitabi na ngone ra wakarau taki mai wakabinaka salavata mai na kena sere na mata meke sa ambula kena budu ira mai langata toka e na vei toko ni na itumbu-tumbu ke ira na bulioti. E bunga na marama bulioti mai sawani, e bunga durumira tale mai na luvenra ki andi dha kumbau. Me bunga ndei tagitiko kina na kena i rongo-rongo kena i bunga tangi ngende binaka ni buli. E randau kila na marama na imbale-mbale ni mbudang-budang go e na bono obuna ni senga ni ndau bunga suka. Go na panua ya ambasika maikina na imbole era pakaya ngatakatiko endai-dai na Waimanu kui. E pakaya senga ni rawata endua e na dua na ngauna ia me tawale atiko nga me doba ni sa rawata e koto ikeri na imbale-mbale ni Waimanu kui. Na sere e pakaya madala takikina na ituba kini mbudang-budang go. Kei na bei bono bole kata ena loma ni asano na itasiri. Ni tau na uda ena loma ni bonoa, na waila lai tumbu baka malua, na waini mala na waini mbuka, Waimanu e rukuna. Ni sa kui mai na Waimanu, e ngongona keveani, na bei kau na manu na iteitei, na bei ka keve ngai tiko indela ningele, e au tapakan dueani, me kauta sombiani ki buni ni unrobu kaya ki waini mokasi. E baka tungori na kena i rai e na be ngauna. Ia e tabuti tikongo ni sa nromu na udhi wai na Waimanu me sa kui sombu mai e nromu talenga na seni water lily mai sawani. Ia baka ango na kena i wakarau. Ni sa nromu o tikanga isuka i muri na walubu. Sa sanganin doa na kayang basika ng dela ningele e na dhanra ke talemay na water lily. Me solia talemay ng dui rokanra kina kenra isera o eran daw kilay kina. O ira na marama era sa durumao tinabi susumayan di da kumbao ira kilabo kabinaka. O irango eran daw tambusoro. E baka ni sa suka na way ni walubu kaya sanganin doa na kaya lamata da ke talen dela iburbura. Waraka mo na saraba na lili may sawani. Dayala banduin-duin ni Bengarabi era satu kina na nonda maramay inday-inday and da baka binabin nakakina bay daw bay baka tabulidi bay baka ki Miss Lillian Charlton keira era to manamay na Bengarabi na loma ni pito sang ulo kalima na baki saoti medo ba inday-inday o irango era na senga ni ngwile dabi. E bunga na marama nondo numera dabuti. E na nonda tau kibiti kei burabura. E so era sayali. Kara sa maliway kanda tiko e so endai-indai. Anda baka na numakina endua kau dabuta rawa na adana. Dr. Mary Taufa baka tale. E asudu may koro ya lombi may na atu ya sawa na yan no waya na turang at tamana o talatalanggasi mosese pakatali kaya na maramatinana indo na maramanasi orang din talatala ala nieta indo akamba wuli talenga may matabelo ya lubenra o na italatalango mosese pakatali mayabu main batiki
Tiga bubulin maramango may bureta ni rato sato ki kalay wengarabi bolikin. Ito mana no nabuli ki somo-somo may ngau. Isa lisi talingakin na onay talatalangasi. Sangka indewa sareni kinambudan-budan may buna na andi da kumbao school may sawali. Lagi bagdabarang may kiana no nabuli, hindi sa sanganin dambe di raw may kiana university, ang ngoleki na kibuli ni turang may mata batu daw, nalaki sa mata no nabuli kaya ni raw ni dambe da kina na baitarong. Seberani o tinabuli may mata batu daw sa kadibi ko italiani, na no na ito kani kanon ang gas ni buli, o Miss Charlton, mele sumay misala kibulian ni Kisuba Grammar School, baleta ni Sarawata doon na sekolah sipi. Laki bagay tiko-tiko nga may andi da kumbao, kagay may bulit tiko na besinga, veiuto, na Suba Grammar School. Ogo may sebukin na ni Taukei, may buli na korni bulingo, may Suba Grammar, karanda ubuli nga kina nababalangi, kay ira na baso. To sembera saran niya doba, hindi na nga, ninda sa raw-raw binakatiko na ibaga tangin-tangin din ni Wuli ang darawat. O Dr. Taufa ay sebo ni Marama kinamboseado na cabinet na ano na itutu baga minister ni Wuli. Ni sangoleba na politiki karawata kina na tikite ni binding-dingi na isongo-songo dua bata ni Leo ni Banua. Kaliu may kina na isongo-songo ni Boga Bulewa ni Taukei. At ang beta na itutu baga ibuki-buki ni Prime Minister ay sebu ni Marama medo ba na itutu ya. Nanonang bulan ni Bengarabi kilay na bungasara na Banua. Isang wala nga na bukonda na Taukei. Sa may Bengarabi rarambasara ng Maramango. Kakauta boli nga may na ibabubuli at tumberi kasusukin na may naruko ni Baindakua, may sawani. Nangaunoya seber ni dinggo mirarambasara na non da Banua, na non raitabi na Marama, kawilalal ni kosukoto nga nabuli, arauta nga nabuli taong manda na primary sa Lesuyan. Sarla itiko na koro. Sera salang kita laiboli na non ritiko-tiko. Au na noma ni rabuli talenga ike so me bakata kibuni wai chiko luveni. Minister nimbula na ruana undolu kawalu. Kala ko talenga me sebu ni Marama me speaker ni parliamendi. Ana ansegining yo ni Barabi. Ay sebu ni Marama medambeta na itutu baga seneta na seneti kasi tiko boli na non da Banua na ngaunoya pero totoka na tini kadiwa o na sangabulu kawalu. Kay buki-buki ni Prime Minister o yan di kuini speed. Tumberi talenga na kornibuling gomay sawani kataura toka na itutu baga head girl na ngone buli biliutaki may sawani na nanandela ni ngauna. Ang kaya ito ba yung muri na itutu baka ibuki-buki ni Prime Minister na tinikadiwa diwa sa ngabulo kadiwa kinaruan na undolo. Nasongko ni ibuka na numi kaya hindi da kumbao non da kede. Na maraw taki na biya sa ibura-bura kasati kabuwa tiya suba na madawang ko Boran House, kabulangin do kay kina na ibuki-buki ni Prime Minister William Ngaboka na minister ni Sarbanua. Ang kaibuka do ritaliti ko nga na kenra songo na bay singa bay tarabi na madawang ko. Era sana ba ka numikin o ira karabuli may kaya? Yasangan niyo ira nga o kenda keda talaga na Leo ni Banua ni sa taray kenda rarambasar na Bengarabi kaya na kaukawa ni non ratumberi may kornibuli na non dangone
Veira na maramatina, era sa tiko na kenda maliwa indai ke era sa liwiani. Era sa kautiviti sara kinando na ibu katangin dengan devake. Raboroka kina ibu kana isau-sau veira na marama. Eva nambure mana andi da kumbau. Na mokosoi roka. Na kakala endamu kei na udi wakakina na senikau romo na langa kali na isebu ni liu ni kornibuli ena kenda maliwa na itaukei o tau fa bakatale ia o koe ka tau ia butaka na kornibuli na tinikadi o wasanga bulu kawalu o Miss Frances Lillian Charlton ia ngele ki wakadengutale ki na nona wanua mai New Zealand ni sangolea ni ki South Africa na matani tu ka lako buli mai kina na mataseri ni kornibuli baka marau takirau na maramambale na ranandi bola tangane Elizabeth na ikarua kay naturang awatinra na Duke of Edinburgh o Prince Philip. En anon raw ubisi ko may en non dabon no ebiti na tinikadiwa 5 katul. Mata seranggo langa serikina en andua na ilako ni besi ko ki New Zealand na tinikadiwa na 10 kay na tinikadiwa na 10 kandua. Langa serewaboki may New Zealand nangone leo buli may sawani. Ya satu na kenray bona numi. Satu kinandainday kananda bona numi na bitambay ang bakian ni Kimuri. Una numati ko na songo ni kena marauta kinaruan undolu katini. Na isaw-saw wasibi ni rao kabakabuli na bikurni buli torva kebiti. Ya rawata kinawayan dida kumbau na diwas sa 18% na makasarevake ni veterong ni fomo ono kay na fomo bitu. Adaba menta kaya sa gorong-goro kanta nuitaka na masu kenda bukan nui ni nandeitiko na bengarabi mayan dida kumbau. Era satu endainday ebiti kay bura-bura na marama era sudu kasusu katuberi mayan dida kumbau. May ibang dinandina ni toso ni ngauna kay biti.